tugaruke hano mu mujyi wa Kigali mbabwire ko kuri uyu wa gatandatu ikigo cy'itangazamakuru cya TMP cyo mu Bwongereza gisanzwe gitanga serivisi zo kwamamaza kuri murandasi cyafunguye ishami rya Kimironko mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo guha amahirwe y'akazi urubyiruko. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Jean Baptiste Nkurunziza. TMP aho ikorera hose ikorana n'inzego za leta. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 Londres mu Bwongereza nibwo hatangijwe ikigo cy'itangazamakuru The Marketing Practice TMP aho gitanga akazi ku batari bake biciye mu kwamamaza kuri murandasi. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize 2025 iyi kompanyi mpuzamahanga ya TMP nibwo yatangije ibikorwa byayo ku isoko ry'u Rwanda ndetse ifungura amashami mu turere twa Kayonza, Ngoma, Huye, Nyanza na Rulindo. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Werurwe uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo hafungurwaga ishami rishya mu mudugudu w'inshuti akagari ka Bibara umurenge wa Kimironko akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niyibigena Jean Bosco wo mu karere ka Rubavu na Muvunyi Diane wo mu karere ka Kicukiro ni bamwe mu bahawe akazi na TMP. Ku munsi nkora inshingano 15 nkinjiza ibihumbi 7,200 nkanjye bimfasha kwishyura minervale. Kwezi ninjiza hagati y'ibihumbi 200 na 250. Yari nabarumuna banye mbasha kwishyurira amashuri. Amafaranga winjiza buri munsi ajyanye n'imirimo uba wakoze weretswe cyangwa se wigishijwe ku ikoranabuhanga. Basaba cyane cyane urubyiruko kubyaza amahirwe igihugu cyatanze kigeza murandasi kuri bose. Mu by'ukuri nanjye njyamo nagiraga ngo biri bumbuze izindi gahunda zanjye, ariko mu gihe witabiriye uwo murimo nago bitwara hagati y'iminota 2 n'itatu nago ishobora kurenga. Ku rubyiruko ni amahirwe meza yo kubona akazi kuko ni akazi koroshye, ni akazi wakorera mu rugo, ni akazi aho kugira ngo upfushe internet ubusa, ahubwo ni wa mwanya mwiza wo kugira ngo ubashe gukoresha ya telefone na internet ubyaza umusaruro iyo internet kandi uyibyazamo amafaranga. Mutangana David umukozi wa TMP uhagarariye iri shami ryafunguwe i Kigali avuga ko iri shami ryafunguwe mu rwego rwo kwegera abanyarwanda bari basanzwe bakorera kuri murandasi. Ni igikorwa cyo gufungura ibiro nshobora kwita nka service center za TMP aho twakoreraga kuri murandasi gusa ariko udashobora kubona ahantu ubasha kubona serivisi za TMP imbona nkubone. Mutangana David asaba abanyarwanda batunze telefone zigezweho kubyaza umusaruro ya mahirwe y'akazi babikesha murandasi. Ndahamagarira buri wese kuza kumenya serivisi zitangwa na TMP dore ko noneho hamaze kugeraho ushobora kubariza amakuru yayo n'imikorere yayo. Ni akazi keza muri gahunda yo kurwanya ubushomeri aho ushobora kugakora wibereye mu rugo kandi ugakoresha igihe gito. Twugarijwe n'ikibazo by'ubukene, twugarijwe n'ibibazo by'ubushomeri. TMP rero yabaye igisubizo cyiza. Kugeza ubu mu Rwanda TMP imaze guhakaza abarenga 130 bakora akazi bahabwa buri munsi amafaranga akabageraho uko barangije akazi. Ku rundi ruhande akazi gakorwa buri munsi gashingira ku ngwate yishyurwa buri mwaka n'amasezerano mwagiranye. Gusa mu Rwanda ingwate zemewe zigarukira ku cyiciro cya gatatu, aho icyiciro cya gatatu ari nacyo gikuru mu Rwanda. Uwakoze akazi ke ka buri munsi yinjiza buri munsi 7,200 y'u Rwanda kandi umwaka warangira agasubizwa ingwate yatanze amasezerano akongera kuvugururwa. Ibikorwa dukora harimo gusanira amazu abatishoboye, habamo kwishyurira mituweli cyane cyane mu Rwanda abatishoboye, harimo kugurira ibikoresho abanyeshuri ku ishuri. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1.